ANC provinceng ena e re diranta tse dimilione tse 54 tse abetsweng kgwebo e lenngwe ene e lokela ho aba dimonkwana e ka be ile ya bolokwa mme ya sebedisetswa tlhabollo ya thuto ka hare province. E re le dikgwebo tse nyenyane tse di bakeng tse futsanehileng di ka be di fotse molemo tjheleteng ena haeba ene e abilwe ka ho lekana ho thusa thekong ya thepa ya ho itshireletsa kgahlanong le COVID-19. We raised these issues in 2020 already, and the MEC had dismissed our concerns. This is deeply concerning. We are calling upon the MEC and the department to make it known publicly what remedial action is going to be taken against the 3 officials who have been mentioned in the SIU report. Schafer ore o hlokometse ngongoreho ya mekga e fapaneng ya dipolitiki ho latela phatlalatso ya ripoto ya SIU. Ore raporoto ha e bue letho ka manyofonyofo kapa bobodu kgahlanong le lefapha la thuto. The finding is limited to the process followed in the procurement of cloth masks. A similar finding was made previously by the Auditor General, which we disputed, as it did not take account of the timing of National Treasury instructions issued, which we followed. It is telling that the SIU found no irregularities with respect to procurement of hand sanitizer from the same company. Schafer ore lefapha la hae le tla emela kgothaletso e tswang kantorong ya tonakgolo haeba e tla ba teng.